Sicela kubingelela sanibona nonke hlobo zabethandekayo ekuseni nje namhlanje ilanga leSabatha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nasi isifundo sethu sokugcina kunyaka ka-2021 esikhuluma ngencwadi kaDuteronomy. Siyiphetha-ke ngesahluko sokugcina ukufa nokuvuka kaMoses. Ngiyacabanga ukuthi abasifundileyo khona abakucoshile, abangasifundanga-ke abacoshe njengoba sengikhuluma basizakale. Ake siqalise ngomkhuleko. Baba olungileyo sezulwini othandekayo, nazi isifundo sezwi sicela ukuba usibusise lesona labo bonke abanesabelo kule nkonzo, ubaphe izakho izibusiso nami njengothisha wesifundo ungabele sami isibusiso ngoJesu. Ngiyakhuleka kuba sithathe okuthile ukuzifundo zempilo from this lesson and lezo zifundo siyibambe impilo yethu yonke ngoJesu. Yathandaza manje naphakade, amen. Ukuvuka kaMoses, incwadi eTestamente Elisha uJuda 9 uyena obekwe njengendimana ekhuluma ngale ndaba kaMoses. Kumnandi ukuyicaphuna kuTestamente Elisha kodwa ibe iqale kuTestamente elidala. uJuda 9 usitshela nje ukuthi Jesu wenzani wabebanga noSathane umzimba kaMoses, uMoses esengcwatshiwe. Kepha uMikhayeli ingelosi enkulu lapho iphikisana noSathane ekhulumisana naye ngesidumbu sikaMose, akabanga nesibindi sokuletha ukwahlulela kokuhlambalaza, kodwa wathi inkosi mayikujezise, inkosi mayikujezise. AmaBhayibheli esiNgisi-ke wona athi wathi uJesu Kristu inkosi yakhuza. Masibheka-ke la into esiyitholayo ukuthi uMoses yena nje isiqu sakhe uwumuntu oyisizinda sincwadi kaDuteronomy, ikakhulukazi njengoba sifunde ngayo ikota yonke. La siphawule khona nje ukuthi uMoses weneminyaka 120 ekugcineni, waphinda futhi waba nesimilo sokuthobeka labo bonke abantu emhlabeni, waphinda futhi wathumela umlayezo ocacileyo kubantu bakaIsrayeli ukuthi uNkulunkulu ufunani kubo, akafuni ini kubona. Konke okufunekayo nokungafuneki kwakucacisa kancane kaDuteronomy, yabeka umlayezo ecacile. uDuteronomy futhi unguNkulunkulu uthando lwakhe, ethanda abakwaIsrayeli bakwa-Israyeli. uNkulunkulu ikhatheni ngisebenzise uMoses ukuzembula lolu thando lwakhe uma ekhuluma nabantu bakhe uIsrayeli. Ngifuna ukubeka nje i-application ngithi namhlanje bakhona abantu esibafanisa noMoses abathi mabekhuluma Jehova akhulume ngabo indaba zakhe. Masilalele lokho akushoyo uNkulunkulu sikwazi ukuqonda ukuthi abakhulumi into yabo kodwa into kaNkulunkulu. Lapha uyizwa likamoya naye ifuneka akuhlonipheke lokho. And then-ke sikuthola futhi uma ikota ifika ekugcineni ukuthi okokuqala kuphela ikota, okwesibili phela kaDuteronomy, okwesithathu kuphela ngempilo kaMoses ongenani lapha emhlabeni. Ubaba wayethi-ke uchazile-ke wathi uMoses wayazi ukuthi uzofa eyedwa, engekho umngane wasemhlabeni ozoba naye noma uvunyelwe ukuba azosebenza ukuba naye ngesikhathi samahora akhe okugcina. Lokho kwakuyimfihlo kanye futhi nokwesabeka isigameko lesi ebesiphambi kwakhe uMoses, okwenza inhliziyo yakhe iphatheke kabuhlungu noma ibe buthakathaka ibe ntekenteke. Ilingo eyinamandla ebeyimahlonza nabantu akade banaka futhi ebathanda, okuyibona abantu akade nogqozi empilweni yakhe lonke ukuba ahlanganiswe nabo. Kodwa sithola ukuthi uMoses kwakumele afunde ukwethemba uNkulunkulu, angabi nambuzo kukho konke uNkulunkulu amfundisa khona, nokuthi-ke uNkulunkulu unothando nomusa kuye. Incwadi-ke iPatriarchs and Prophets ikhasi u470 no471. Lapha into engiyitholayo ukuthi impilo kaMoses ibonakala iyimpilo nemsebenzi wakhe owembuliwe, ombulisa isimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unesimilo esinjani, langakho ukuthi uMoses uyafa kodwa futhi uMoses uyavuswa. I-application yakhona-ke ithi nami nawe noma singafa
njengoMoses uma sifesikholekile sinalithuba lokuvuka. And then ke siyathola ke ukuthi okunye ke sikhuluma ngesono sika Moses gaba sokuqala la sibone khona ukuthi ikhathe eziningi ekuhlubukeni kwamaIsrayeli ehlane nako konke ukuzola kwabo ehlane uNkulunkulu abahlinzeka ngeindlela emangalisayo udala bakwaIsrayeli. Kodwa kukho konke lokhu sibona sengathi bangabantu abangafanelekile umusa kaNkulunkulu ngenxa ukuthi babengenzi kahle phambi kaNkulunkulu. Uthi ke umbhali benamaphutha benjalo amadala bakwaIsrayeli uNkulunkulu waba nawo umusa kubona, nathi sinamaphutha sinje singabamukeli bomusa kaNkulunkulu. Uthi ke kuwumusa ngakho kasikufanelanga mabe kungabe sikufanele kwenza lo musa akusesona ke umusa lowo. Lokho ke waba uClifford Goldstein athanda ukusibhalela khona ke namhlanje ukuthi kungumusa esingawufanele uNkulunkulu kukhona okukhulu asenzela khona. Ngaphandle ke kokudla okuyinala uNkulunkulu abapha khona nemhlinzeko yonke abahlinzeka ngayo ehlane amaIsrayeli ezembula umsa wakhe kubona ngokubanikeza ke idingo kulazo bedinga kakhulu ngamanzi okuyiwona ke babebona ukuthi badinga ukusheshsha noma bayabhubha babe ngawatholanga amanzi. Njengoba sasibona babesendaweni eyomile eshisayo futhi eyihlane. Kodwa ke masibheka ke la sithola ukuthi la uPaul uyakhuluma ngalamava ukuthi baphuza kunye mayiselaphana ke ukuthi Testament Elisha 1 Corinthians chapter 10 verse 4 baphuza kuidwala lele labalandelayo lale ngoKristu. Umama wayethi naye uyangeza ngokuthi noma ikuphi laba babehamba khona babedinga amanzi ayevela ke edwaleni idwala lele lawakhipha ke amanzi base bephuza ke ngesikhathi besohambeni lwabo. So ilawo magama ke abalekile siwathola lapha acoshekayo. uNumeri sahluko 20 sizofuna ukumbuka ngoba uyilapho ingqikithi yendaba ikhona. Sahluko 20 kuNumeri sifunda uverse 1 kuya kuverse 13. Ake siphangiseke sibone ukuthi nakube iBhayibheli lethu lisikhuthaza lithini. Lithi ke lapha ke ukufa kukaMiriam. Kodwa laba bakwaIsrayeli yonke inhlangano bafika ehlane lesesini ngenyanga yokuqala. Abantu bahlala eKadeshi, uMiriam wafela khona wambelwa khona futhi amanzi aseMeriba. Isigaba esilandelayo verse 2 kwakungekho manzi lapho kuyo inhlangano babahlanganyela oMose noAaron. Abantu bala noMose bakhuluma bathi sengathi ngabe safa ekufeni kwabafowethu phambi kukaJehova. Niletheleni ibandla likaJehova kuleli hlane ukuze sifele lapha thina nezinkomo zethu na. Nasikhiphelane eGibhithe ukuze silethwe kule ndawo embi na. Akusiyo indawo yembewu noma eyamakhiwane noma eyemivini noma eyamapomegranate kungekho futhi amanzi okuphuza. Uyayicosha nje ke sihlobo indaba ukuthi ukukhononda yona into abayikhuluma amaIsrayeli and okubi ukuthi kusolwa lo Mose kakhulukazi yebo noAaron but uMoses kakhulukazi kuze kufika namagama athi wayebekhiphelana eGibhithe okuyinkulumo ke engeleqiniso bawuThixo obakhiphe eGibhithe behlale batshela noma beke imithetho eyishumi uthi nguJehova uNkulunkulu wakho wakhipha abesiyachaza ukuthi bakhiphe eGibhithe elinobugqila. So mase bezokhomba uMoses bakhomba ngempela ongeyena ngabamkhomba. uMose noAaron basuka ebusweni babantu ukuya ngasemnyango wethende lokuhlangana bawa ngobuso babo. Inkazimulo kaJehova yabonakala kubo. Verse 7 Jehova wakhuluma kuMose wathi thabatha intonga ubuthe inhlangano wenze noAaron umfowenu noAaron umfowenu nikhulume kulo idwala eliphambi kwenu. Nanso ke indaba la ikhona ukuthi inkulumo ithi akakhulume nedwala and then phambi kwamehlo abo uba liveze amanzi alo uyakubavezela amanzi edwaleni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. uMose wathatha intonga phambi kaJehova njengalokho eyalile. uMose noAaron
babutha ibandla phambi kwedwala, wathi-ke kubo, izwani manje nina abahlubuki, siyakunezela yini amanzi kuleli dwala na? uMose waphakamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe, kwaphuma amanzi amaningi, inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. Singama nje khona lapho abanye ababesuke siwafuna ukuhamba kwesikhathi, kodwa ingqikithi yodaba iyayivelela yona ukuthi uMoses ubonakala manje esenza okungashiwo nguNkulunkulu, uthi uNkulunkulu ukhuluma nedwala. uMoses uthatha induku lishaya kabili, before lishaye kabili khona amazwi awakhulumayo uthi ninabahlubuki senikhiphele inamanzi edwaleni na. Inkulumo-ke esibonakala sengathi manje sekunguye uMoses onamandla okukhipha amanzi edwaleni, uNkulunkulu okhipha amanzi edwaleni. Masiqhubeka nenkulumo yethu siyabona ukuthi uMoses wathatha ngamawala waba nolaka okwenza ukuthi ziphambaneke iy'nkomishi. So ilawo magama-ke siwabonile-ke lapha kuNumeri sahluko 20 uverse 1 kuya ku-13, angifunda kuverse 13. Lokhu kwakungamanzi aseMeriba, ngokuba abantwana bakwa-Israyeli balwa noJehova wangcweliswa kubo. So impi abayibhekise kuMoses ngokwempela ibheke kubani? Ibheke kuNkulunkulu. So masiqhubekela-ke phambili sithola ukuthi into esitholayo lapha kwenzakalani la, ileyo ndaba-ke sesizwile ukuthi walishaya uMoses idwala, kanti uNkulunkulu bethe akakhulume nalo. Siyathola-ke ukuthi kunzima ukuqonda ukuthi uMoses, akunzima ukuqonda uMoses wayephatheke kabi ngenxa yokungezwa kodwa laba kaIsrayeli phakathi kwezimangaliso nezibonakaliso ezinkulu uJehova ezenzile ebakhulula, kodwa egcina kosuku masebesemngceleni wezesethembiso babonakala bekhuluma kanje. Kwenzakalani la? Kwenzakala ukuthi bathande ukushodelwa ngamanzi bese bekhala-ke bese sizwileke okukhulu kakhulu. uMoses no-Aaron bayafumana behlushwa ngama-Israyeli ngey'nkulumo ezinokukhononda, kodwa nokho konke-ke lokhu uMoses naye simbona eseshaya kabili-ke idwala namagama akawakhulumayo nje bese nishilo ethi ninabahlubuki. Lapha aphumile wona amanzi, kodwa-ke aphuma sekonakele uverse 10. Lapha uNkulunkulu ubefuna ukuthi alalelwe kunokuthi kukhishwe izwi lokuthukuthela. Uzola uMoses alikhipha ebiza abantu abayizali ngabahlubuki. Inkinga enkulu-ke eyayikhona i-enga eyathatha yabamba kuMoses yasimlimaza-ke, kanti futhi okunye ngaphandle kwalokho uMoses washaya sengathi nguye okwazi ukukhipha amanzi edwaleni ethatha indawo kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu kuphela onalawo mandla okukhipha amanzi edwaleni. Esesibili-ke isono sikaMoses sifunda kuverse 12 no-13. uJehova wathi kuMose la ku-Aaron, njengokuba ningakholwa yimi anikulingcwelisa emehlweni abantwana bakwa-Israyeli, ngalokho anikungena engesileli bandla ezweni engibanike lona. Lokhu kwakungamanzi aseMeriba, ngokuba abantwana bakwa-Israyeli bala noJehova wangcweliswa kubo. So-ke isigwebo-ke sinzima abasifumanayo ngalento nje ukuthi bashaye idwala, bakhulume kabi nabantwana bakwa-Israyeli bese beyibeka sengathi bona banamandla okubantu nokukhiphela abantu amanzi edwaleni, ukuthi uNkulunkulu ngalokho anisela kungena-ke ezweni lesithembiso. Amazwi azwakala eshubile. And then-ke kungani kwenzeka kanjena? Mhlambe uDeuteronomy isahluko 31 uverse 2 kukhona into ayivezayo ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi nje uNkulunkulu ashaye ujuqu onje. Babezwana kakhulu noMoses noNkulunkulu, kodwa masifika la uNkulunkulu ushengisa ukuba nokumcasukela uMoses. 31 verse 2 uthi lapha uNkulunkulu evesini lesibili wathi kubo, ngineminyaka 120 namuhla, angisenamandla okuphuma nokungena. uJehova ushilo kimi ukuthi awuliwela leli Jordani. So wamtshela uNkulunkulu uMoses ukuthi ake saluwela iJordani. Yebo wayesemdala, kodwa futhi inkulumo kaNkulunkulu yabe isiqondisile ukuthi kuzokwenzakala ini kuye. Uverse 4 u-34 uthi uJehova wathi kuye, nanti izwe engalifungela u-Abraham no-Isaac noJakobe, ngathi ngiyakubanika lona
ngiyakunika lona inzalo yabo ngikubonisa lona ngamehlo akho kepha awuyikuwelela khona. Abuhlungu amazwi, kodwa ke okuhle ukuthi uyalibona ke izwe leli njengoba ke sesibona kwezakala ini. Ngokwendimana ke siyathola ukuthi uMoses isono sakhe kwangekhona nje ukukhuluma amazwi awakhulumile nokubekene kaNkulunkulu okwenza ukuthi kube nokubheda kakhulu kohlelo, kodwa watshengisa ukungabi nalukholo kuNkulunkulu kanye futhi nokungabi nokumethemba uNkulunkulu. Kukho konke ke lokhu uMoses ube umuntu osukela kude noNkulunkulu, kusukela ebona kuvutha isihlahla kuze kube isikhathi uNkulunkulu ehamba naye. Exodus 3 verse 2 to 16. And sibona futhi konke lokho uMoses naye ngeshwa simthola eba namava anjengalawa ke manje ukuthi angezi uNkulunkulu akushoyo. Ngakho uNkulunkulu uthi kuye wena Moses angikholwe yimi. And utshengise uba ngabulalo ukholo enkosini obekothi umphumela walo kube wenza okuhlukile, kodwa ngenxa yokusala kokholo uMoses wenze ukubi phambi bakwa-Israyeli. Wakakhazimliswa uNkulunkulu ngokwenza kaMoses. Ngamanye amagama akamngcolisanga uNkulunkulu phambi bakwa-Israyeli, futhi lokho kwenza ukuthi uMoses angakwazi ukuyibamba kunalokho, atshengise ulaka endaweni yokholo nokwethemba uNkulunkulu. Leyo nto ke siyitholayo, yes babehlubukile ama-Israyeli, kodwa kufanele uMoses aqhubeke nokwenza ufuna uNkulunkulu ukuze atshengise isibonelo esihle sokuthi ukholo ngeqiniso luyinto enjani. Uma sibheka uNumeri 20 sifunda uverse 8 kuya ku-11, khona into esiyifunda lapho ezosinikeza ukucaciseleka okuthe thuthu ngale ndaba esikhuluma ngayo, ngoba siyabonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi uma sivala incwadi kaDuteronomi siyivale ngokufa kukaMose, engagcini ngokufa kodwa evuka, okusho ukuthi likhona ke ithemba kuba bonke abakholwayo ukuthi kuyavuka bakithi ekufeni, nanxa ukufa kusisikhathi kumphumela wesono. Uverse 8 wakhona uthi ke la Numeri isahluko 20 uverse 8 wakhona ukhona umlayezo uNkulunkulu asiphathele wona lapho. Uthi umlayezo wakhona, thabatha intonga ubuthe inhlangano wena noAaron umfowenu, nikhulume kulo idwala eliphambi kwamehlo enu ukuba liveze amanzi alo. Uyakubavezela amanzi edwaleni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. Sesibukele verse ngaphambi, kodwa ingqikithi yakhona nje ithi what the Lord told Moses. So wathi uNkulunkulu Moses uthi khuluma nedwala. And then kwenzakala ini? uMoses wenzani ke yena? uMose wathabatha intonga phambi kaJehova njengalokho eyalile. oMose noAaron babutha ibandla phambi kwedwala. Wathi ke kubo, yizwani manje nina abahlubuki, siyakunivezela yini amanzi kulelidwala na? uMose waphakamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe kwaphuma amanzi, and so on and so forth. So uNkulunkulu ukhuluma ukuthi akakhulume nedwala into ecacile, umlayezo clear, kodwa uMose umbona lishaya idwala even kabili, not even once, ukukhombisa khona ukuthi impela wayecasuke kakhulu. Kwabe lamazwi awakhulumayo basenikhiphele idwala amanzi edwaleni. Ngifundela ke lapha ukuthi ukufa kaMoses ke kungenxa yalenkinga ke lesisono asenze ngalesi sikhathi. uNkulunkulu mebeka umthetho wakhe akafuni isweqe noma imuphi. Uma ebeka izwi lakhe akafuni singalaleli noma yiliphi. Uma singalaleli noma siseqa izwi lakhe, umthetho wakhe lokho kukwenza isono, umphumela wesono ukufa. So uMoses uyafa ngenxa yomphumela wesono, kodwa kuhle ukuthi ufa ixwalela, akazange afe ngaxolelwanga uMoses. So kuMoses ngosiyami wabantu, uma sifunda ke la usambe ibanga elide noNkulunkulu ebuka akuthembisa uAbraham, kodwa egcina kosuku yena usala ngaphandle, akasangeni leli sithembiso esenziwe uNkulunkulu noAbraham nenzalo yakhe egcineni. Deuteronomy 34 verse 1 ya 12 uthi kwenzakala ini kuMoses la simthola sesimeni sokuthi athole lokho uNkulunkulu asemtshengisa ngakho ukuthi afe, but there is this beautiful sight ukuthi uyabona ubuhle beKhenani
then ke bese iyafa ke afe njengeqhawe elikhathele usho lapho lawo mazwi Ellen G. White kwenye indawo. Ngibukela incwadi kaPatriarchs and Prophets upage 471 to 472 kwafika ukuthi angicaphuna ukuthi eyedwa uMoses wayibona impilo yakhe yokuhlupheka nobunzima selokhu aguqukela kaNkulunkulu eshiya umbuso waseGibhithe ezohlupheka nabantwana bakaNkulunkulu abakhethwe uNkulunkulu nokubizwa kwakhe iminyaka eminingi ehlane ukuba ahambe naye uNkulunkulu nangalesi sikhathi elusa izivuyi kaJethro ezintabeni nasemahlane nokuziveza kaNkathixo ngengilosi kuyihlahla ezivuthayo nokubizwa kakuba ahole uIsrayeli. Wayelokhu ebuka yonke lento amandla nemali kaNkulunkulu ezibonakalisiwe ohlangothini abakhethwe bakaNkulunkulu nokuhlupheka ke nomusa uNkulunkulu ayubonisa nemali ayitshengisa abantu abamhlubukayo yonke iminyaka ngaphezulu kokuthi babenze lokhu okubi nangaphezulu kokuthi babe wenemthandazo engaka uMoses. Konke lokho kubonakala egcineni kubantu ababili kuphela abadala abadla izwi lesithembiso abatshengisa ukwethembeka kusukela eGibhithe, and then konke lokhu kubonakala ke kungathi kuyize ngenxa nokusenza kaMoses iqobo lwakho nezilingo zakhe zempilo yonke nemnikelo ayiwenza konke kubonakala kuyize egcineni. So ithi lenkulumo ithi sifuze esikaSathane lesi athi ngophakama ngibeka ngophezulu konke. Ingakho kwaleso lesibika ngaphambi kaNkulunkulu ngoba uMose wayeqema umthetho kaNkulunkulu and umthetho kaNkulunkulu inye kuphela into engamsindiswa isiphambano. Lemhlatshelo eminingi ebihlatshwa ikhomba isiphambanweni. uJesu umvusile uMoses ecabanga ikhomba isiphambanweni esizomhlenga uMoses wamvusa kwabafileyo ngoba ebheke phambili esiphambanweni wawufuna umzimba kaMoses uba uvuswe. Ngenxa ke yesono sakhe uMoses wangena phansi kwamandla kaSathane. Kwase kuthi lapha ke ngokufanele kwakhe uMoses kwakumele vele abe ukudla kokufa okubukhulu okubuhlungu, kodwa konke lokho ke wavuswa evukele phela lokuphakade ebabelele kwi-title yakhe yokuthi uNkulunkulu uyamkhazimlisa amemvuse engcwabeni ngoba uNkulunkulu enza lokho vele bonke abantu abababelele kuyena njengomkhululi wabo. So yileyo ndawo la ke esiyitholayo la esifundweni sethu ukuthi uMoses ufile kodwa uMoses futhi uvusiwe kwabafile ngenxa kuba wafela inkosini. Sekunokutheke ukuthi isono sakhe esiphula umthetho kaNkulunkulu uSathane wakunotha naye ukuthi le ndoda seyonile wayiclaima as his, kodwa uThixo wathi hayi imxolele, wayesemclaima as his. Nathi uSathane sonisile ubengafuni babasifa singavuka emangcwabeni, kodwa umusa kaNkulunkulu esawufumana seqola singakalali zono zethu siyavuka simhlangabeze. Uvuka labo bonke ke abantu uMahebheru 12 uverse 22 kukhona umlayezo lapho engifuna ke sibuke nje kafushane. Incwadi yaMahebheru isahluko uMahebheru 12 uverse 22 ifundeka nje kanje ke le ndimana yethu masishane. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, Jerusalema lasezulwini nesesigidigidi nje ezingelosi egcineni. Uma umuntu ebuka phambili, Jerusalema elisha umuzi okhanyayo usilindile la bonke abafele enkosini boza khona eZayoni bevusiwe kwabafileyo. So uMoses ke naye noma angangelanga ethembele ezweni esithembele lasemhlabeni, kodwa wabesengene ekuphileni okuphakade. And ithi indaba ukufa kaMoses angakhona ngempela ukujeziswa per se, kodwa kwakuwukuthi eqinisweni lonke njengoba sengishilo aphumule ekukhandlekeni nesibusiso sakhe abesavukela ukuphila okuhle egcineni. uMoses ke ngokuqala oyisibonile eBhayibhelini kulotshiweyo ngaye ovukile ekufeni. uEnoki wathathwa engakubonanga ukufa noElijah, Genesis 5 verse 24, noElijah amakhosi esibili 2 verse 11. Kodwa sibona konke amarekhodi abhalwe eBhayibhelini ngokuqala uMoses owakwazi ukuthi athi uma efa besevuka avukele ekuphileni okuphakade. Bakithi uJehova ngokwami umbono umhloniphile uMoses ngesitayela, wamlalisa wamvusa wavukela ke ekuphileni okuphakade. uSamuel 20 verse 7 to 15 uyasitshela ke ukuthi egcineni
bonke abafela enkosini babusisiwe bavuka bamhlangabeze kungenandaba ukuthi balale for how long. Ngiyacabanga ukuthi u1 Corinthians verse 15 13 kuya ku22 mhlawumbe before simbheke ake siqale ngaye lo sambulo lo masishane usambulo 20 verse 7 esike saqede onke amavesi ngenxa yokuphuthuma isikhathi kodwa verse 7 nje kusambulo 20 ukhuluma ukuthi nanxa isiphela iminyaka eyinkulungwane usathane uyakukhulula itolongweni lakhe aphumele ukudukisa izizwe. So it's about ubhubha kaSathane nabo bonke laba bantu abangazange bahloniphe izwi kaNkulunkulu. Verse 15 wakhona uphi na verse 15 wakhona unamazwi athi uma ekhona ongafaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphosa echibini lomlilo. So nanso isamari yokuthi bayalahlwa laba bantu abamagama abo encwadini yokuphila bayabhujiswa abawuboni umbuso kaNkulunkulu okuyinto okumele siyigweme thina ngoba siyamazi sikholwa nguye ukuthi vele ufuna siye ezulwini ngokulalela uma singalaleli sizoyilahlela thina ngokwethu bese siyabhujiswa. Lapha ke ku1 Corinthians verse lami lokugcina ihlobo zami sesivala isifundo verse 13 kuya ku22 uthi yena ke uma ekhuluma nje la uthi kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo ukushumayela kwethu kuyize nokukholwa kwenu kuyize. Yebo nifunyanwa ningofakazi bamanga ngoNkulunkulu ngokuba safakaza ngoNkulunkulu ukuba ukuthi wamvusa uKristu engamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. So in a nutshell uvuko kwabafileyo is after Christ himself ukuthi uyi-example enhle naye uMoses uyi-example enhle benoKristu ukuthi bavuka abantu abafileyo. Yilawo mlayezo ke esindiso nokukholwa kokubonakaliswa empilweni yonke yomuntu ophilayo ngokwethemba uNkulunkulu nanxa ezamaphutha ngasekugcineni. Kodwa ke sonke sibizelwe lencwadi kaDeuteronomy uba ke sifunde ngoMoses sibuke ukuthi singafuna uNkulunkulu njengabantwana bakhe sibe nokwethembeka noMoses ayenakho, sibe nakho ukusabela komusa uMoses ayenakho ekugcineni uNkulunkulu asingeniseke lesethembiso lasezulwini. Sesigcina ke nje ke sonke kumele sazi ukuthi ukufuna amanzi kuyinto enhle kodwa asifune kakhulu azamanzi ukuphila lapho uNkulunkulu esibekele khona amanzi esiwaphuza singaphinde some egcineni ngoba uNkulunkulu ebonisa ukuthi abantu bonke benamaphutha benjalo kodwa uyabafuna embusweni wakhe uba bafinyelele kuwona even kade bengabantu abamhlubukile uNkulunkulu. Izifundo ezithu engiyifundileyo ezokuthi ubuholi bungaphazanyiswa abalandeli noma ubuholi bungasabela ngolaka. Okwesibili bese lokuba amaphutha ake uNkulunkulu angawathandi. Sesigcina ke uMoses asimbukeni bazalwane njengemzekelo wethu omuhle wokukholwa ukuthi mangabe sihlale noJesu Kristu umsizi wethu sihamba yonke indlela singaswele lutho. Ukuhlonishwa kaMoses kubonakala ukuthi egcineni abuye azoba noKristu entabeni yenkazimulo ukubonisa ukuthi uNkulunkulu ngempela uMoses naye uJehova basebe yinto eyodwa bexolelene futhi emvusile kwabafileyo wamusa ke ezulwini. Inkosi kathi nathi ngasilalisa kahle njengoMose makufika isikhathi sethu isivuse futhi ekseni uma iza ngokwesibili asikhuleke babo sezulwini. Siyabonga isifundo sisifunde namhlanje siyacela ukuthi uzube nathi njengoMoses Nkosi yami masilala kodwa kusambe khona ithemba lovuka egcineni ukuthi siyakhulekela bonke sifunde sifunile kubona babuselele khethekile nami ngasali ngaphandle ngoKristu Inkosi yethu bonke nje nabo ngaphakade. Amen.